Turabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Amahoro y'Imana nabane namwe. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Tugiye kwiga ku ijambo. Tunaenda kujifunza kwa neno. Rifise teme ambayo iko na kichwa cha neno. Akamaro ko gusenga. Yani samani ya kuomba. Akamaro ko gusenga. Samani ya kuomba. Mbega gusenga. Je, kuomba Bifise akahe kamaro? Iko na samani gani? Nihe nyungu dusanga mu gusenga? Kuna faida gani ambayo tunapata katika kuomba? Hariho inyungu ziri mu gusenga. Kuna faida ambazo ziko katika maombi. Abantu badasenga, watu wenye hawaombi, izo nyungu ntazo bigera babona. Izo faida hawapati kuziona. Ntabwo bigera bazibona mu buzima bwabo. Hawapati kuziona katika maisha yao. Gusenga birafise inyungu zikomeye. Sasa kuomba kuna faida kubwa sana. Nizo dushaka kurebera hano. Ndio tunataka kuangalia. Hariho inyungu ziri mu gusenga Imana. Kuna faida zipo kwa kuomba Mungu. Hariho inyungu dusanga mu gusenga. Kuna faida ambazo tunazipata kwa kuomba Mungu. Kandi numara kuzimenya, tena baada ya kuzijua, uzosenga. Utaomba Mungu. Danieli bice 6. Danieli sura 6. Murongo wa 10. Kwa mstari wa 10. Ngo maze Danieli amenye ko ico candiko casinyweko. Baada ya kujua kwamba hiyo andiko imepigwa sinyatiri. Aja iwe. Akaenda nyumbani kwake. Kandi amadirisha yiwe yerekereye i Yerusalemu. Tena madirisha yake ambayo ilikuwa inaelekea Yerusalemu. Yama yuguruye. Ilikuwa ikifunguliwa. Akomeza gufukama gatatu ku munsi. Akaendelea kupiga magoti mara tatu kwa siku. Asenga Imana yiwe. Alikuwa akiomba Mungu wake. Ayikengurukira. Na tena akifanya kwa bidii. Ngo nkuko yarasanzwe abigenza. Tena kama gisi alikuwa akiyafanya. Gusenga kuri Danieli. Sasa kuomba kwa Danieli wari umugenzo wiwe. Ilikuwa ndo yani uzaifu wake au ndo ilikuwa mwelekeo wake. Ubwari ubuzima bwiwe. Ilikuwa ndo maisha yake. Gusenga Danieli. Sasa kuomba kwa Danieli. Yasenga kubera yahuye n'ikibazo. Hakukuwa naomba kwa sababu alikutana na nyakati mbaya. Amasengesho ya Danieli. Lakini maombi ya Danieli aratandukanye n'amasengesho y'abakristo buno. Ilikuwa iko tofauti na maombi ya Wakristo wote. Kubera abakristo buno munsi. Kwa sababu Wakristo wa sahihi basenga kubera hari bibazo. Wanaomba kwa sababu kuna matatizo. Abasenzi buno munsi. Yani waombaji wa siku hizi basenga kubera hari ngorane. Wanaomba kwa sababu kuna shida. Ariko Danieli suko vyari bimeze. Lakini Danieli haikuwa hivyo. Danieli yari umuntu akomeye. Danieli alikuwa mtu ambaye ni mtu mkubwa sana. Mu gihugu yari afise ijambo. Katika hiyo inchi alikuwa iko na neno. Yari umuntu avuga ari kijana. Alikuwa kisema neno na inaenda hivyo. Ariko Danieli yari afise umwanya wo kwiherera n'Imana. Lakini Danieli alikuwa na muda wa kuzungumza na Mungu. Ariko abakristo buno munsi. Lakini Wakristo wa leo urosa kazi nidusubira gukubona. Ukipata kazi tu hatutaongeza kukuona. Urosa amafaranga ubupoteye. Yani ukipata tu pesa tu hivi unapotea. Tusubira gukubona ari uko amahera yaheze. Utaongeza kukuona pesa zikikwisha. Ukoze mariage umengo birarangiye. Yani ukifanya ndoa unaona kama mambo yamekwisha. Tuzosubira gukubona ari uko ushwanye n'umugabo. Utaongeza kukuona wakati unafanya ugomvi na mume wako. Tuzosubira gukubona ari uko wabuze uruvyaro. Yani tutaongeza kukuona wakati unakuwa kasa unakosa uzazi. Niho tusubira gukubona. Ndio tutaongeza kukuona. Niyo mpamvu ibibazo bidahera mu bakristo. Ndio maana matatizo hayaishi katika ukoo wa Kristo. Nuko Imana itagomba kudutakaza. Ni kwa sababu Mungu hatamani kutupoteza. Niyo mpamvu tugumizaho bimwe runaka. Ndio maana anatubakizia vitu fulani kugira ngo bidutere kwegera Imana. Ili vitufanye tubakie tunamsogelea Mungu. Bidutere gusenga Imana. Vitufanye tuendelee kuomba Mungu. Nawe ni wirabe. Na wewe jichunguze. Wewe hata kibazo ufise. Je, wewe kama una shida yoyote unaanza gusenga wewe? Je, unaenda kuomba Mungu? Ngira wewe unaanza gusenga wewe? Je, unaanza wenda kumuomba Mungu? Ariko gusenga. Lakini kuomba Mungu. Ntabwo tugomba gusenga kugira ngo Imana iduhe ibintu. Hatutamani kuomba ili Mungu atupatie vitu. Gusenga birafise akamaro. Lakini kuomba viko na faida. Twari kuvuga ibintu byinshi cyane. Tungesema vitu vingi sana. Inyungu siri mu gusenga. Yani faida zenye ziko katika kuomba Mungu. Ariko jewe natoye 8 gusa. Lakini mimi nichukua vitu 8 tu. Ariko si kuvuga kariho birangirira. Lakini sio kusema kwamba hivyo vitu 8 ndio vinatosha. Ivyo ni bihagije. Hivyo vitoshi. Ariko ni bimwe mu byo nifuza gutuganira. Lakini nimechukua kwa vitu vidogo ambavyo viko na samani. Ariko gusenga bifise akamaro kanini cyane. Lakini kuomba viko na samani kubwa sana. Danieli yarasenga Imana. Danieli alikuwa akiomba Mungu ngo 3 ku munsi. Siku 3 kwa siku. Bibaza umuntu afise amafaranga ajya 3 ku munsi. Yani mtu mwenye iko na pesa anaomba siku 3 kwa siku. Ajya 3 ku munsi. Yani huyo mtu mwenye iko na pesa anakula mara 3 kwa siku. Mu gatondo, anakula asubuhi, saa sita, anakula saa sita, no ku mugoroba, hata jioni, no mwijoro, na usiku. Ni 3. Yani yeye anakula mara 3 kwa siku. Kandi niko mopirija kurya ku munsi. Tena ndio gisi inatakiwa mtu akule kwa siku. 3 ku munsi. Yani mara 3 kwa siku. Danieli wene. Lakini Danieli ivyo kurya vyiwe. Yeye chakula chake yaramasengesho. Ilikuwa ni maombi. Nukuvuga nawe yajya 3 ku munsi. Hata na yeye
yeye alikuwa anakula mara 3 kwa siku. Mugabo yasenga kandi 3 ku munsi. Lakini alikuwa naomba tena mara 3 kwa siku. Na ugomba gusenga 3 ku munsi. Na wewe nakuomba uombe mara 3 kwa siku. Mbere mwisezano rishasha hata kwa agano lipya bitubwirwa 3. Atuambii mara 3. Bibiri tugira ngo dusenge buri munsi. Lakini maandiko yanatuambia eti tuombe kila wakati. Dusenge buri mwanya. Yani kila wakati. Buri kanya kose urose. Kila wakati wote unapata. Senga Imana. Uombe Mungu. Waba uri mwisoko. Hata kama ukiwa sokoni. Senga Imana. Uombe Mungu. Mwisoko. Sokoni. Abantu benshi bakoresha imiti. Watu wengi wanatumikisha madawa. Bakoresha ibigirwamana. Wanatumikisha miungu yao. Nutasenga Imana yawe cyane. Kama auombe Mungu wako sana. Masatarabaye kugira ngo udomine ubuzima bwawe. Ili upate kutawala maisha yao. Udomine ijya miti yabajya mukora. Utawale zile madawa ambazo watu unatumikana nao. Uzobura abakiriya kandi witwa umuntu w'Imana. Utakosa wateja kwa sababu na tena unaitwa mtumishi wa Mungu. Uzohomba kandi utakagombye guhomba. Na utahomba na hata kama kukuna kutarajia kuhomba. Niyo mpamvu ugomba gusenga Imana. Ndio maana inatakiwa uombe Mungu. Impamvu ya mbere rero. Sasa tuwa ya kwanza. Inyungu dusanga mu gusenga ya mbere. Faida tunaipata katika kuomba. Gusenga biduhuza n'Imana. Yani kuomba inatupatanisha na Mungu. Gusenga biraduhuza n'Imana. Yani kuomba inatupatanisha na Mungu. Gusenga biratwegereza Imana. Yani kuomba inatusogeza kwa Mungu. Kandi gusenga birakwega Imana mu buzima bwacu. Tena kuomba inakogota Mungu katika maisha yetu. Gusenga biduhuza n'Imana. Yani kuomba inatupatanisha na Mungu. Tukanywana nayo. Yani tunakutana na Mungu na tunaishi naye. Tukachika kuba umwe n'Imana. Yani tunajikuta tunakuwa umoja na Mungu. Ivyo bigatuma Satani ataki nashobora kutugira. Yani hiyo inafanya shetani anakosa hata utawala juu ya maisha yetu. Icya kabiri. Kitu cha pili. Gusenga kuomba biduhisha abasi bacu. Yani inatufanya ufichoni kwa maadui zetu. Danieli mu bice 3 twasomye. Danieli hapa kwa sura 6 tulisoma. Danieli yari yagize ikibazo. Danieli alikuwa alipata matatizo. Abasi biwe bari bamuhagurukiye. Adui zake walikuwa walimshimamia kugira ngo bamwicishe ili wamuuishe. Danieli bamuterera mu ntare. Danieli wakamtupa katika tundu la simba. Bamutererayo bakamtupia ndani. Ariko Imana imuzigamira muri zo ntare. Lakini Mungu akamlinda katika hizo simba. Nusenga Imana. Ukiomba Mungu, Imana izakurindira mu basi bawe. Mungu anakufichia katika maadui zako. Abasi bahari. Yani maadui wako. Imana izaguhisha. Lakini Mungu atakuficha. Abami ba kabiri. Ufalme wa pili. Ibice 6. Sura ya 6. Murongo wa 18. Kwa mstari wa 18. Kugeza ku 19. Paka mstari wa 19. Imana ihisha. Mungu akafanya uficho. Imana ihisha umukozi wayo. Mungu akamficha mtumishi wake. Imana nawe izaguhisha. Na wewe Mungu atakuficha. Izaguhisha basi. Atakuficha katika maadui zako. Bivuga ngo bari baje gutera Elisa. Maandiko sio kama alikuwa anakuja kumpiga vita Elisa. Bari baje gutera Elisa. Elisa alikuwa kuja kupigwa vita. Abasirikare bo muri Syria. Yani majeshi wa Syria. Bari baje gufata Elisa. Yani walikuwa nakuja kumshika mtumishi wa Mungu Elisha. Elisa arasenga. Elisa akaomba. Imana ibashira mu ruhumyi. Mungu akamweka kwa ukuta. Imana ihumisha maso yabo baje gutera Elisa. Yani hao majeshi walikuwa kuja kumpiga Elisa, Mungu akawafanya vipofu. Sikuvuga ngo Imana yabagize impumyi ngo ntibabone. Sio kusema ati kwamba Mungu aliwafanya upofu, aliwapiga upofu ili wasione. Barabona. Walikuwa wanaona. Ariko bageze kuri Elisa. Lakini wakati walifika mtumishi wake Elisa, bace bamubona nk'undi muntu. Yani bakamuona mwingine mtu tofauti. Babona umengo siwe. Bakaona kwamba so yeye. Ahubwo baca baramubaza. Sasa wakamuuliza turangira umuntu yitwa Elisa ahanari. Eti tuelekeze kwa mtu ambaye anaitwa Elisa. Ati mwe mwazimiye. Akamwambia kwamba nyinyi mlipotea. Muze nabajani yari. Munjoni niwapeleke kwenye iko. Acha mbere baramukurikira. Akaenda mbele na majeshi wakamfuata. Acha bajana ku mwami wa Bisirayeli. Akawapeleka paka kwa mfalme wa Israeli. Aravuga ngo reka tubice. Akasema acha tuwaue. Baza kuguruka maso bisanga bagoswe. Sasa wakakuja kufunuliwa macho wakajikutana wamefika katika ufalme wa Israeli. Imani idutabare cyane. Mungu atuokoe sana. Gusenga biraduhisha. Sasa kuomba inafanya tunakuwa uficho. Bizokunyegeza. Itafanya vikuingia katika ufichoni. Abakurondera bakubure. Wanakutafuta wala kukosa. Mose yakuriye mu basi biwe. Mose alikoma katika maadui zake. Nawe wokurira mu basi bawe.
unaweza ishi katika wadui zako. Gusenga Sasa kuomba bizatuma abantu baza kukurondera bakubura, vitafanya watu kuja kutafuta wakukose. harimo inayi myenzi. Kuna ushuhuda mmoja najua, umukozi w'Imana barazaga kumurondera, mtumishi wa Mungu alikuwa anakuja kumtafuta, bagasanga ngatahari, wanakutana haipo kandi ari hari tena, iko pale. Igihe kimwe aduga ku musozi gusenga, siku moja akapanda mlimani kuomba, bahabwa amakuru ko yaduze ku musozi gusenga, wakapata habari kwamba alipanda mlimani kuomba. Noneho bageze ku musozi, baada ya kufika mlimani arababona baje, yeye akawaona wanakuja, agira yiruke. baada yeye kutaka kukimbia, Bari amubwira ati guma hano, Mungu akamwambia baki hapo, ndi kumwe nawe, niko pamoja na nibaza wewe, kukubona. hawatakuona. Imana imuhindura ibuye. Sasa Mungu akamgeuza jiwe, barazunguruka, wakazunguka, baramubura, wakamkosa. Igihe kimwe nanje naduze Na umusozi, mimi siku moja nimepanda mlima, sanga ku musozi barugaye, nikakutana mlima wamefunga, abari bahari babafashe babajanye kubafunga, watu wenye walikuwa mlimani wameshikwa kwa bewa gerezani. Njewe ninjira mu kinogo ngiye gusenga Imana. Sasa mimi nikaingia katika shimo naenda kumomba Mungu, ndasenga nikaomba. Abapolisi baraza, Polisi walipokuja ku munwa wa cha kinogo, kwa ule mdomo wa ile shimo, baravuga ngo ari umuntu turiko twumva ariko arasenga, tunasikia mtu iko naomba, ariko iyo bari he. Sasa hiyo mtu anaanza kuiko mahali, barinjira bararunguruka, wakaingia wakatafuta. Njewe ndababona hafi mimi nye, nikawaona wako karibu, kandi nkomeza senga n'ijwi rirerire, lakini nikaendelea naomba kwa sauti kubwa, ariko baragenda, lakini wakaenda basiga ku musozi ndiko wakaniacha pale mlimani. nahavuye ku mugoroba, nilitoka pale jioni, abaje mu gatondo, wewe walikuja asubuhi, n'abaharaye, na wewe walikuwa wamelala pale, babatwaye ku gipolisi, walikuwa waliwapeleka polisi. bene tata gusenga birahisha. Ndugu zangu, kuomba inafanya mtu anakuwa ufiki. Abarozi bo kubura mu bana, wachao wanaanza kukuosa na mnaishi pamoja, abansi bo kubura kandi mu bana, maadui zako wanaanza kukukosa na mnaishi pamoja, kubera gusenga, sababu kuomba bo guha uburozi ntupfe, kupatia uchao na usikufe, bo gutega mu nzira ntuyicemo, kutia mitego njiani na unaipita ndani. gusenga birahisha, kwa sababu umeomba. gusenga biraduhisha. Yani kuomba inafanya mtu anaingia ufiki. Inyungu ya gatatu, sasa hatua ya tatu, gusenga biturinda mosha mabi. Faida ya tatu, kuomba inatufanya tusiingie katika majaribio. Gusenga biraturinda ivyaha, yani kuomba inatulinda dhambi. gusenga biraturinda gusubira inyuma, kuomba inatufanya tusirudie nyuma. Iyi mbabura yazimye, hata kama yani jiko lako limezimika, udukoko twose turarizako. Wakati jiko limezimika, kila kidudu inakuja kwa hiyo jiko, ariko iziko ririko ryaka, lakini wakati hiyo mamlao jiko linawaka, yana dukoko turiza, yani hakuna hata kidudu kimoja kinaanza panda kwa hiyo jiko. Na mukristo akwiriye kugwara abadayimoni. Sasa hakuna mkristo ambaye anaweza ugua ugonjwa wa mapepo. Ivyo ntabwo bibaho. Hivyo vitu haviwezekani. Umukristo ni inzu y'Imana, Mkristo ni nyumba ya Mungu, ni ngoro y'Imana, ni nyumba ya Mungu. ariko kubera kudasenga, lakini kwa sababu kosa kuomba, abadayimoni bazakuba, yani mapepo yanakukuja, abarozi bazagutera, watakuja kupiganisha, umubiri wawe bazawukoresha uko bagomba, ariko nusenga, lakini wakati unaomba, idayimoni zizaguhunga, hata pepo itakukimbia. Gusenga biraturinda kugwa mu vyaha, ni faida ya kukosa tusinge katika dhambi. Icakane, cha ine, gusenga, kuomba gusenga vyimura imisozi, yani kuomba inahamisha milima. Matayo 2:1, Matayo 27, 18, Matayo 21, Matayo 21, Matayo 27:1, Matayo 21, yani Matayo 21 murongo wa 18 kwa mstari wa 18 kugeza 22 mpaka mstari wa 22. Yesu aravuga ngo, Yesu akasema, nimwizera mukiamini mugasenga na mnaomba, muzimura imisozi. Mnaweza kuhamisha milima. Gusenga kuri muri misozi. Sasa kuomba inafanya kuhamisha misozi ni iki? Sasa milima ni nini? Imisozi ni indwara, milima ni magonjwa, nubwo bukene, na hiyo maskini, nizo bibazo, niyo matatizo, nizo ndwara zidakira, ugonjwa ambao haziponi, ziri imbere yawe, ziko mbele yako. Gusenga kuomba kwimura ivyo bintu inaweza kuhamisha hivyo vitu vyote. Ica gatanu, kitu cha tano, gusenga kuremeza umuntu, yani kuomba inakamilisha mtu, kunakubalisha mtu. Haleluya, kunakubalisha mtu. Gusenga kuremeza umuntu, yani kuomba inakubalisha mtu. Nehemia ibice 2:8, Nehemia sura ya 2 mstari wa 18, wa 8, Nehemia habwa kwemegwa, yani Nehemia akapata kukubalika kubera gusenga, kwa sababu kuomba. Nusenga, ukiomba, abatakwemera bazakwemera, wenye wakuamini watakuamini. ntubure vyose, usikose vyote. warabuze
ubwiza, ulikosa uzuri, urabura amafaranga, ulikosa pesa, none ubure n'amasengesho nayo, ulikosa na maombi. Oya inugira amasengesho. Acha ufanye maombi. Amasengesho Maombi aratuma umukobwa mubi, yanafanya mwanamke mbaya, uwe bita sura mbaya, ule ambaye anaitwa sura mbaya arashobora kubaka urugo, anaweza kujenga unyumba. uwe bita sura nziza, ule ambaye anaitwa sura nzuri, ariko atarubaka, anakosa unyumba na asijenge unyumba. Kubera ni ubaka ubwiza, kwa sababu unyumba ujengeki na uzuri. Ubaka amasengesho, yani unyumba unajengwa na maombi. Ugomba gusenga, yani nakubidi uombe Mungu. Umugabo nimba atakwemera, hata kama mume wako kuamini, senga Imana azakwemera. wewe omba Mungu tu, mume wako niba hari ibintu bitemera mu buzima bwawe, kama kuna vita vya kubalika katika maisha yako, senga bizokwemera. Omba tu vitakubalika. Gusenga biremeza, kuomba vinafanya mtu anakubalika. Icya gatandatu, kitu cha 6, gusenga kuzana inyishu. yani kuomba kunaleta majibu. Danieli 10 murongo wa mbere kwa mstari wa kugeza 21 mpaka 21. Danieli arasenga, Danieli akaomba, inyishu ziwe jibu zake zifatirwa mu kirere, zikabaniwa katika anga, ariko akomeza senga, lakini akaendelea kuomba, biza kurangira izo nyishu, ikatokea paka izo jibu, izo nyishu zije ku buzima bwawe, zikakuja katika maisha yako. Gusenga birakwega inyishu. Sasa kuomba inakogota jibu, birakwega inyishu, inakogota jibu lako. Icya 7, kitu cha 7, gusenga kuomba kurahindura umuntu, kunabadilisha mtu ndetse n'ibintu na vitu. Yona 3 murongo wa mbere kwa mstari wa kugera ku 10, kwa mstari wa kwanza paka 10. Yona aza kuburira abantu, Yona akakuja kushauri watu, bafata umwanya nabo barasenga, na wenyewe wakapata muda wakaomba aho mu gisagara cy'Nineo. Hiyo inchi ya Nineo bafata umwanya barasenga, wakachukua muda wa kuomba, bambara amagunira, wakavaa magunia, barisonzesha, yani wakaingia katika mafungo, bafata umwanya barasenga, wakachukua muda wakaomba. Imana yagomba kubarimbura, Mungu alikuwa ataka kuangamiza kubera ibyaha byabo, kwa sababu ya dhambi zao, ariko bamaze gusenga, lakini baada ya kuomba bagahinduka, wakabadilika, bagahindukirira Imana, wakabadilikia kwa Mungu. Imana yacihagarika ivyabo, Mungu akashimamisha mapigo. Gusenga bene Sasa dada, kuomba ndugu zangu, gusenga kuomba kurahindura umuntu, kunabadilisha mtu ndetse n'ibintu na vitu. Gusenga kuomba kurahindura, kunabadilisha n'imigambi y'Imana, hata mipango ya Mungu. Migambi y'Imana yashobora guhindurwa n'amasengesho. Mipango ya Mungu inaweza kubadilika kwa sababu ya maombi yako. Niyo mpamvu Hezekiya, ndio maana Hezekiya, Imana yari ifise umugambi wo kumutahana. Mungu alikuwa na mpango ya kumpeleka ili kugira ngapfe, ili apate kufariki. Ariko Hezekiya arasenga, lakini Hezekiya akaomba Mungu, arabihindura. Mungu akabadilisha. Imana ikirabihindura, Mungu akabadilisha. atoya ntugipfuye, akasema utakufa tena, ndaguhaye nakupatia imyaka yo kubaho, tena miaka ya kuishi 15 niyo na ngongera, kuongeza miaka 15 kubera gusenga, kwa sababu ya kuomba. Gusenga bene, kuomba ndugu zangu. Haleluya, amina. Icya 8, kitu cha 8, nyungu ya 8 irangirije, faida ya 8 ambayo namalizia. Gusenga, kuomba kurabohora, kunaleta ufungulivu. Nimba hari ibintu bibosha ubuzima bwawe, kama kuna vitu ambavyo vinafunga maisha yako, gusenga birabohora. Kuomba vinaleta ufungulivu. Ivyakozwe n'intumwa katika Matendo ya Mitume 12 guhera ku murongo wa mbere kuanzia mstari wa kwanza kugera ku 19 mpaka mstari wa 19. Ivyakozwe n'intumwa nyene, ayo Matendo ya Mitume 16 15 16 guhera ku murongo wa 19 kuanzia kwa mstari wa 19 kugeza 26 mpaka mstari wa 26. Ara abantu baboshwe, kuna watu ambao walifungwa. Petero yashizwe muri gereza, Petro aliweka katika gerezani, ariko biciye mu gusenga, lakini kupitia maombi akugwa muri iyo gereza, akatolewa katika gereza. Nawe nusenga, na wakati unaomba, uzakugwa mwibohero, unaweza kutolewa katika gereza. Paulo na Sila bari mwibohero, wako katika gereza, barasenga Imana, wakaomba Mungu. Bivuga ngo hazanya mugigima, maandiko kasema pakakuja mtetemeko, minyororo iracagagurika, minyororo yao ikakatika, inzugi ziruguruka, yani milango ikafunguliwa. Gusenga sasa kuomba bizagukura mwibohero, inaweza kutoka katika magereza. Hari ibintu byinshi biboshe ubuzima bwawe, kuna vitu vingi ambavyo vinafunga maisha yako. Hari ibintu byinshi biboshe familia yako, kuna vitu vingi vinafunga familia yako. Hari ibintu byinshi biboshe urugo rwawe, kuna vitu vingi vinafunga unyumba wako. Hari ibintu byinshi biboshe uruvyaro rwawe, kuna vitu vingi vinafunga uzazi wako. Hari ibintu byinshi biboshe iterambere ryawe, kuna vitu vingi vinafunga maendeleo yako. Ugomba gusenga, inakubidi uombe, kubera gusenga, kwa sababu kuomba birabohora, itafungula. Hari umuntu wawe ari muri gereza, na kuna mtu mwenye katika gereza, amasengesho, maombi yako azomukura muri gereza, inaweza kumtoa katika gereza. Imana ihabwe icyubahiro, Mungu apewe sifa, Imana iguhe umugisha, Mungu akupatie baraka. Data mu izina rya Yesu, Baba kwa jina la Yesu, ndasenga umwene data, inaombea ndugu fulani ahejeje kuva rino jambo, ambaye anaanza kusikia maombi. Hari nyungu, kuna faida ziri mu gusenga, ziko katika kuomba. guhere ino saha, kuanzia saa hii turamubohoye, tunamfunguliza
mw'izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Inyishu ziwe jibu lake zari kure, zilikuwa mbali, turasegeje hafi, tunazisogeza karibu, turatuye impinduka, tunakiri mabadiliko mw'izina rya Yesu. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Imana iguhezagire cyane. Mungu akubariki sana. Urifuza gusengerwa, unahitaji kuombewa, ufise umutwaro, uko na mahitaji, inimero yacu ni namba zetu za simu nizo. Agasaraba please amajana 257 257 65 65 177 177 amajana 339 339. iyo niyo nimero yacu, iyo namba yetu ya simu. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki sana.